Yes, reka ngusuze kandi no guhini ikaze udukurikiye aho uherereye hose nizere yuko umeze neza. Ikaze kuri The Choice Line TV. Jewe nitwa JC. Nk'ibisanzwe nagashya kuko ntabwo byari bimenyerewe yuko umusitari ashobora gufungwa agashira igihe kinini hibazwa nimba akiri gukurikiranwa. Uyu munsi rero hari ibihuha byiriwe bicaracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga by'umusitari uherutse gufungwa, bikekwa yuko yaba yarafashe ku ngufu umwana muto ataruzuza imyaka y'ubukure. Uwo nta wundi yitwa Uwihoreye Bosco cyangwa se Ndimbati. Uramuzi cyane, ni umukinnyi w'amafilime, amaseri ndetse n'ibindi byinshi, uramuzi cyane. Hanyuma mu minsi yashize nibwo yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha REGIS rumushinja kuba yarafashe ku ngufu ndetse no guhohotera umwana muto ataruzuza imyaka y'ubukure. Hanyuma rero wibuke yuko mu gihe hari ibihuha biri kugenda bihiswa hirya no hino yuko ngo uyu mukobwa yaba yarafungishije Ndimbati, ngo yaba ari kwisubiraho, abandi bakavuga bati ni ibinyoma kuko n'abantu boheje uyu mukobwa ngo avuge biriya bintu. Abandi bati ni ukuri koko ibintu ni byinshi bikomeje kugenda bihindura isura hirya no hino, mu gihe hakomeje kwibazwa nimba icyaha kizamuhama koko. Wibuke yuko umuntu uhamwe n'icyaha cyo gufata ku ngufu no guhohotera umwana utaruzuza imyaka y'ubukure, ibihano biba biteganyijwe. Hanyuma rero nkubwira yuko Ndimbati nk'uko byatangajwe ko afungiye kuri sitasiyo ya Rwezamenyo, urwego rw'igihugu nyine rw'ubugenzacyaha REGIS rwamaze kunyomoza amakuru avuga yuko ngo yaba yafunguwe bitewe n'uko akiri gukurikiranwa mu mizi neza icyaha ashinjwa ndetse aregwa. Wibuke ko uyu mukobwa byavuzwe cyane yuko yamuteye inda yabanje no kumuha inzoga. Yes, byavuzwe cyane yuko ngo yaba yaramuteye inda yabanje no kumuha inzoga agasinda cyaha. Hanyuma nyuma yo gusinda akamujyana ngo muri roge ndetse akaza kumurarana, bikamuviramo gutwara inda akabyara impanga. Mu gihe uyu mugabo rero Ndimbati w'imyaka 50 aregwa n'uyu mukobwa witwa Fridaus, bivugwa yuko ngo kuba yaramufungishije atari cyo gisubizo, ahubwo igisubizo gihamye ari uko yamufasha kurera abana. Ndetse ngo bivugwa cyane yuko ngo uyu mukobwa rwose atanifuza yuko Ndimbati aguma gufungwa. Hanyuma ibihuha byakomeje gucaracara hirya no hino nyine ngo nuko yaba yafunguwe. Ntabwo turabimenya neza, turaza kubimenya uko biza kugenda. Jewe nitwa JC, iyi ni The Choice Line TV. Hanyuma rero nakubwira ngo ukora subscribe ndetse ukande share, like, comment. Ibintu byiza biri imbere cyane. The Choice Line TV, muhawe ikaze mwese, welcome.